Idemo Leskovac, ili što bi ja odmah rekla onako kako jeste, Leskovac, 24 godine, Dragomir Despić. U pitanju je naš jedan jedini Stefan Cekić. Hoćemo jedan aplauz za njega kad smo svi ovdje. Hvala Bogu, pa je familija u punom sastavu sad, ali zna se ko je glavni ovdje, jel tako? Jesi glavni? Reci jesam. Da. Tu staje sva priča. Stefane, scena je tvoja. Nije taj čovjek za tebe, vjeruj mi, dobro znam, zato te olaku dušu njemu ne prepuštam. Zato te olaku dušu njemu ne prepuštam. Dok me ovo malo snage služi, borit ću se sa tim. Svaki korak prema tebi moram da mu usporim. Što to imaš što nemam ja, reci na kraju barem da znam. Njemu samo bit ćeš jedna više, a meni prva i posljednja. Što to imaš što nemam ja, znaj samo jedno istina. Njemu samo bit ćeš jedna više, a meni prva i posljednja. Bravo Stefane! Zorica Brunslik je rekla ne. Idemo dalje da vidimo šta će reći ostatak žirija. Stefan svakako u svom fazonu uživa na sceni. Poklanjam ti ovu noć, s drugovima neću poć. Uzmi poklon moj, jer zauvijek bit ću tvoj. Uzmi poklon moj, jer zauvijek bit ću tvoj. Opila me ljubav kao miris ruže, ostaje mi duže. Zbogom noći, zbogom zore, zbogom društvo moje. 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 Zbogom moje.